My sme to stihli. To je šampón, jak sú tu šampóny, tak kradnem. To je akože, ako ma berú, to im môžeš ďalej. Že proste, že sa tu robia rituály. To je jeleň, to je jeleň. Party. Ideme do Los Angeles. Ďaďa mňa vníma už. Sme hotové. Radšej asi bez tej čiapky, no. Ale je to lepší terminál ako ten, ktorým sme tu prišli. Hej, dozvedá? Včera som ich potkali. Říkal si predstav, že som kedy zo Slovenska na dovolenou. Tak to je aspoň taký pocit bezpečnosti. To je každý jeden ročník, tak. Dúfam, že to je šampón, jak sú tu šampóny, tak kradnem. Dúfam, že ich máme víc. Okay. Ale to je kaktus, kulár, kaktus tu zabudol. Kaktus? Akože nie len také, že akože nápoje. Toto je pekné. No, ako to hodnotíš? Že mám strach o svoj život. Aspoň hore. A akože z týchto schodov, čo mám bungee, dávať potom tu, alebo čo? Šampóny nie sú, ale máme mydlo. Tak akože nemáme čo kradnúť. Ne. Toto. Dobre. Room tour. Ešte tak vypýtame si dole. Jdeme do bazénu. I like diamonds, I like stunning, I like shining, I like $1 million deals. Where's my pen? Bitch, I'm signing. I like those Balenciagas, the ones that look like socks. I like going to the Tula, I put rocks all in my watch. I like texts from my exes when they want a second chance. Hop up the stoop, jump in the coupe, big dip on top of the roof, flexing on bitches as hard as I can, eating halal, driving a lamb. So that bitch, I'm sorry though, got my coins like Mario. Yeah, they call me Cardi B, I run this shit like Cardi. My sme to stihli. Ale sme tu jak hero. Ukáž ten sunset. Tento sunset. Vlogu. Ježiša. Dobre. My sme to stihli. Máte všetko? Daj onej. Daj to pánku, daj mobil. Daj to pánku. Ideme. Vyzerá to jak nejaká meka, actually. Ale je to... Počkaj, to sú tie videá. Takže, že proste, že sa tu robia rituály a že tu si vozil si ten Epkin, či Epson, či jaká rýs, že si tu vozil ľudí a zabíjali ich tu. This is the place. Vôbec by ma to neprekvapilo. Tomu ver. Prvá pamiatka, ktorá sa mi tu páči, ináč sú tu sami drogoví závisláci, tak to je. Ale máme tu, že ešte zvyšky sunsetu, Hollywood Sign a potom dve najväčšie celebrity. Let's go, girl! Yeah. Dobre? Afrona. Joj. Prosím vás, nevolajte už sem. Čo ak majú... To je jeleň. To je jeleň. To je srnka, ty To je jeleň. Nie, to je srnka. Dobre, môžeme, prosím vás, nevolať ich? Sa bojí. Pretože sem príde ten jeleň. Aký jeleň? Patrón. Nemám ani... Však tady žádné není. Bol, nie? To bol jeleň? To bolo toto. A tam je jedna stojí nahoře. Kde? Ježiš. The money, you have to go live somewhere that's not safe, then No. the chance for you to have problem
greater than anywhere. Santa Monica, for example, Santa Monica, it used to be beautiful, safe, no homeless people. Now have homeless people. After have homeless people, then they start have problems. But right now they say they're gonna clean up the homeless. So after they clean up the homeless, maybe it will be safe. Ty máš do vlogisku. No, Tomča. Čo máš? Kultúrny šok. Videli sme motorkára na jednom kolese, sme sa chytili so samom za ruky. Bežali sme. Sme nevedeli, že čo. Takže kultúrny šok. No. Ňamis. Počkej, takže dám. LA Mine. Ešte raz. Los Angeles. 9. dám o 8 ráno, zajtra. Vrátiť 10. večer. Ďaleko od tých bezďakov teraz. Ja idem tam. Strašné. Hyperventilujem. Ja tiež. Práve sme došli, preberáme si svoje auto a ideme do San Diega. Bola to ťažká cesta, 30 minút peši, 10 bezdomovcov, 15 injekčných striekačiek. Aj keď to nejaký naražený, ale... No však to som odfotil. Ale hlavné je sa z toho neposrať. To je motto nášho výletu. Just come outside for the night. Take your time, get your life. Show the night. I mean, I geek. The career's more at stake when you in your prime. Fuck that paper, baby, my face on the dotted line. I've been flying out of town for some peace of mind. It's like always, they just want a piece of mind.